PKK, I think, is provocating. PKK is denying the right of the Kurdish people and harming our cause. Look, PKK is sometimes inviting Turkish journalists and show them that we have here inside Iraqi Kurdistan our basis to tell Turkish government we are here in Iraqi Kurdistan to persuade Turkish government to attack Iraqi Kurdistan and then to disturb the relation between Iraqi Kurdistan and Turkey. You know, we are now receiving all kinds of support and assistance through Turkey, and then Iraqi Kurdish people will be prevented from this kind of assistance, and then this will be a very good support to Saddam Hussein. By the way, we discovered and we have documents proving that PKK is dealing with Saddam Hussein since 3 years, and they were supporting them, and they were coordinating with Saddam Hussein's dictatorship against the people of Iraqi Kurdistan. نحن باسم الوفد الجبهة الكردستانية نعرب عن سرورنا لهذا اللقاء. Kürdistan Cephesi adına bu görüşmeden çok memnun olduğumuzu ونشكركم على هذا الاستقبال الرفاقي الحار. نحن أتينا هنا بناء على قرار القيادة السياسية للجبهة الكردستانية. Cephenin politik yönleri kararı doğrusunda buraya gelmişiz. من أجل تطبيع وتحسين وتطوير العلاقات النضالية بين الجبهة الكردستان العراقية وحزب العمال الكردستاني. PKK ve cephe, Irak Kürdistan cephesi arasındaki ilişkileri tazeleyip geliştirmek için burada bulunmaktayız. ونحن أتينا بقلوب وعقول مفتوحة. Sonuna kadar açık yürekliyle deneyimlemişiz. مستعدون لبحث كل المسائل اللي ترغبون في بحثها. Tartışmak istediğimiz tüm sorunları tartışabiliriz. ونحن لكننا نريد أن نؤكد على بعض النقاط. Ancak üzerinde basa durmak istediğimiz noktalar var, bir takım şeyler var. أولا الجبهة الكردستانية العراقية تقدر وتسمي النضال حزب العمال الكردستاني. Her şeyden önce cephemiz PKK'nın yürütmüş olduğu mücadeleyi takdir ediyor. وتقدر تضحيات البيشمركة الأبطال بPKK في كردستان تركيا. PKK partisanlarının yaptıkları fedakarlık ve özveriyle takdir eder. ونعتقد أنه يجب أن تكون هناك علاقات متميزة بين الجبهة الكردستانية وPKK. Bundan dolayı cephe ve PKK, cephemiz ve PKK arasında ayrıcalıklı anlamında söylüyorum. Özel bir ilişki olmalıdır. النقطة الثانية نريد أن نؤكد على أنه التجربة علمت في كردستان العراقية أنه كلما كانت القوى الكردية متقاربة ومتحدة وموحدة كلما كان النضال يتقدم أسرع وأسهل. Bir de bizim somut borsalarımızdan çıkardığımız bir ders vardır ki bu da ikinci nokta oluyor. Kürt güçler, Kürt ulusal güçler ne kadar sıkı bir ilişki içerisinde, sıkı bir diyalog, sağlam bir ittifak ve diyalog bir ilişki içerisinde olurlarsa mücadele o denli hızlı ve sağlıklı gelişir. والعكس كلما تعادت القوى الكردية وقاتلت بعضها البعض أو كتبت ضد بعضها البعض كلما تضررت هذه القوى كل قوى على حدة والحركة التحرر الكردية ككل تضرر. Tersi de Kürt güçler, Kürt ulusal güçler ne kadar kendi aralarında bitişir, çatışır, savaşırlarsa o kadar büyük küçük olur, o kadar mücadele edilir, düşman o kadar yaralanır. النقطة الثالثة نحن نعتقد بين القوى في كل منطقة في كردستان بدال التناحر يجب أن يكون الاتحاد والتفاهم مثل ما
توصلنا نحن إلى جبهة كردستانية تضم كل القوى 8 أحزاب كردستانية. في نفس الوقت نعتقد أن العلاقات بين أجزاء كردستان والحركات الثورية في أجزاء كردستان يجب أن تكون جيدة و تضامنية ومتحدة. Cephemizin son toplantısında kararlaştırdığımız gibi her alanın kendi mevcut koşullarında güçler arasındaki çelişkiler, çatışmalar ne kadar bertaraf edilir, aynı zamanda parçalar arasındaki çeşitli Kürdistan'ın farklı parçalar güçler arasındaki çatışmalar ve çelişkiler bu ortadan kaldırılırsa umarım farklı bir yaşam. نحن نعطي أهمية خاصة في هذه الظروف التاريخية الخاصة للعلاقات بين كردستان تركيا وكردستان العراق. İçinden geçtiğimiz bu aşamada Güney ve Kuzey Kürdistan arasındaki ilişkiye tarihi bir önem vermekteyiz. لذلك فتلاحم راجعات المدينة لسر يكتيام سكني يكتيا كردستان باجورو أباكر أكرد دندري كردستان باجور دا يكتي تشاوي دمشق و بمشق جوشندا و كردستان مزن أباكر تشاوي مسألة يكتي چنه حتى ناتشي ويش جوشندا تشاوي أمسر وقتشنا سكني راستي علاقه من به پارتی کردستان باجور آمازم aynen 10 sala beri ve ser sala 8 yaka dest bidu. بعد خاص ديسا علاقة خلق بكن حتى ميان هام خازن شيء بكن جبهة شيء بكن. لكن بسبب هينكي هالبارتي ما باكر وبرهم بارتي باجر السلام عليكم كم مشينا شو مزاني يعني عم سراب فرجان سكنين لبر شريها تشيك كل سنة باجر شريها تشيكين جود جوقات زرع خورتي دامجي حتى مشي جدا وكردستان مثلا ديسا تبقى هفكاري تبقى نظام يكتيا شاف بس شنو تشيكين هي بر دجي شورشيون نفس الشورشي ودجي شورشي تشيكين شوي بقى يكتينا مشان عاملين ما راستي نودي يكادا ام دنيرن دنيا تغيرتن منطقة تغيرتن تغيرتن روج وكردستان تغيرتن بخام دنيا باكيكي هم زارن كيما باكيكي پر نكر راستي يعني وصار الداوية دنيا باكيكي دا انسان كرد نوچيدو وقت هوالي باكيكي نوچيدو انسان كرد نوچيدو ولات پاريزيا كرد نوچيدو ملتي كرد نوچيدو پرتش نوچيدو امريكانا بيت جدابي هونجي زانن دبينين هم كيماسي حتى نهات شابوي نب حمو پارتی کردستانی دا شایستی چهوی خرابی چهوی ام باور دکن جلوشون رو مینا بره دوام نکن و نه شرط کردستان زفت کردستان قبول نکن تجربه چهوی خبات چهوی شورش چهوی شورش بخواه imkanı nededi. Ama mühim yani jrebettir am yekitsel yektiyem sekne. Hatta na kera çıgot, kera çıkarabi, ser ke çıkarabikir. Mesela ne var ya, meri kuru fere, laver her vakit iştabi, sebep duyu, ezdim, hava. Ne? Meri jveşinde tişti meriye behevgine, tişti milleti Kürt behevgine, tişti yani seri yak tişti habaşmayı, van tişti meri bigrev behevgine. Uzanın yani ne partide jî kararname vavu. Herkes ne partici xabat ekri zarara dahi düzgün ne kanun bükre ne kanun bida. Am pır servan sekin. Dizajime pır havana pırsan doy. Panne bükün. Ser Kurt şöyle
Kurdistan ne şey avcı bir serbe kanlı bakın ama imkanı var gelme bak varacağım diyorsun haroş. Bu Kurdistan anlamış ibatsa aynı diyabiye. Meri sedi yak işte ha baş Meriye damaya Meri van rabıkı ve mazlumluk ya. Üstüne Meri ser harabi ha sekne harabi ha mazlumluk ya. Ama rast azmata düşündük ya. Azmata düşündük ya. Jibe şimdi mak Kongrama çarajı çimunzan çeydi ve Lisser beji karara ve Kürdistan'da Kongre Kürdistan'ı çeydi ve bak karara me am bavarın yani sarı no diyaka de Kongre Kürdistan'ı da jigaba kamazım. O Kürdistan'a bajuru bakır. Ne Van'da, Husyeten, PKK o cephen ha tıkazda hamla kadın bimekine lise alaka horçe bimin. O vakitin evi Kürdistan, hamı Kürdistan derhindir. Meri valad ne Kongre Kürdistan kar. Hatta na edicayetiye mekri. Deri valad, hindri valad. Meri hanizka vancı bika. Rasti yani partiye ukas şehit dahi. Havna meseleyi ihtihal bika. Konuşan, rasti bari giran dikşinin insani sıvık, partiye sıvık. Meri kajuan meseleyi yekitiye bin bakadinin halbuki ne aran kan çevirkin. Ama tam sistiye çevirkin, duriye çevirkin. Jibu ile tabii ki peki ki horti hasar meseleyi yekitiye diye. Falan kesi serma çıkıyor, çınakıyor. Tamam bana minne bir ya. Servat çınar persekin. Rasti İmam Celal Vanji hort serve meselesi kinu da tüm cihetada mina ma de fikrin باورن يعني جبشن دا بكردستان دا حملة كهورت بمشى مثلا قوة كردستاني دا ومثلا علاقة كردستان باجر باكردا وطبي ظروف بتشتي جمالينا في النضال التحرري لشعبنا في كردستان المركزية. Yine PKK'nın tarihi önemde bir rol oynadığını bu mücadelenin gelişmesinde tarihi bir rol oynadığını da bilmekteyiz ve varamaktayız. فبعد 50 عاما من السكوت تجددت الثورة في كردستان تركيا على يد PKK. 50 yıl söz konuluktan sonra yeniden PKK'nın önderliğinde mücadele gelişmeye başlamaktadır. وهي ثورة تستمر منذ 7 سنين. 7 yıldır durmadan devam etmektedir. وهي فترة توازي بل تضاعف المدة التي استمرت فيها كل الثورات السابقة في كردستان تركيا. Bu süreç, yani bu 7 yıl Kürdistan tarihinde ortaya çıkan tüm devrimlerinin, yani hareketlerinin ömrünü, hatta ömrünün 2 katını teşkil etmektedir. وهذه الثورة المجيدة جددت روحية الشعب الكردي الثورية والوطنية في كردستان المركزية. Ve bu devrim, yani PKK önderliğinde gelişen devrim, Kürt halkında devrimci ruhu da geliştirmektedir. بل لا أبالغ إذا قلت بدأت بصهر الأكراد في بودقة أمة حديثة مناضلة مثابرة على النظام. Şunu belirtmekte de yarar vardır. Gerçekçi olur. PKK tüm Kürt ulusunu